Jesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, moya wami ukhathazekile ngombono inkosi ekade ingikhombisa wona ukuthi izimvu zikaNkulunkulu aziholwa ngendlela okuyiyona eyintando kaNkulunkulu, kepha ziyasuswa entandweni kaNkulunkulu, ziyadukiswa. Kuyaqhubeka ibandla liyathunjwa. Ngibona inceku ebihamba phambili iliholi ibandla. Baqhamuka kule ndawo engake ngabona kunendlu eyayimnyama phakathi. Ngibona abazalwane bebanjwa beyofakwa kuleyo ndlu, bevalelwa kuleyo ndlu emnyama. Kwakuma isiqhwaga nje owayeyisidlakela emnyango egadile ukuthi kungaphunyuki muntu osengeniswe kuleyo yindlu. Manje ngiyababona baqhamuka kuleyo ndawo, iyabahola le nceku, ihamba phambili inceku, bona bayayilandela ngemuva. Kuthi besahamba endleleni nje ebibonakala ikahle, bese kuzoba khona indlela ebisesikhotheni kwa-left. Mese le nceku ivele ibachezukise ibahambise ngale ndlela yokweduka, beshiye le ndlela ebekubonakala iyintando kaNkulunkulu, kodwa bese beyilandela inceku bengabuzi lutho. Kubonakale nje ukuthi bathemba yona kunoNkulunkulu. Noma ngabe kuthiwa isiyabadukisa, ayisabahambisi ngokwentando kaNkulunkulu, kodwa balokhu bevumela ukuholwa yiyona. Iqhubeke ibahole ibahambise ngaleyo ndlela ebikwa-left ebisesikhotheni, ibadukise behambe beyilandele futhi ubone ukuthi bathumbekile labantu. Kuthi besahamba bese ngizobona kuvezwa umuzi othile okucaciswe khona embonweni ukuthi owomngani wayo le nceku. Ngiyibone isima ime khona lapho endleleni, bakhombisa abazalwane ithi niyawubona umuzi womngani wami ukuthi awukho esimeni, awukho ezingeni eliphezulu. Bevuma abazalwane, Nkosi yami. Ebese ithi funeke nishaye imali-ke ukuze umuzi womngani wami ube muhle, ube sezingeni eliphezulu. Uma ngibabheka kwabona labazalwane, nabo ngokwabo kudingeke ngabe khona usizo abalitholayo, kodwa uma isithe le nceku abashaya imali, ababe besabuza lutho, abaphikisi lutho, bavumelana nayo, kukhombisa ukuthi ngokwesimo sabo abanayo kwaleyo mali. Kukhombisa ukuthi ikazi bazoyibolekaphi. Kusho ukuthi bengangena ngisho ey'kweletini ngoba nje mayisithe abakhipha imali, kusuke sekufanele ukuthi beyilethe, bathumbekile umqondo, bengamane becwile ey'kweletini, ihambe iyolungisa noma iyothenga okuthandwa umngani wayo ngokuthi iqola abazalwane. Izwi likaNkulunkulu lithi wo kubelusi abazibonelela bona ngezimvu kaNkulunkulu. Hezekeli chapter 34 uverse 2. Abelusi bayibonelela bona manje ngezimvu zikaNkulunkulu. Ngibuhlungu bazalwane, ngoba kukhombise kahle ukuthi imiqondo yalabazalwane ithunjiwe.
Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu alisize ibandla lakhe livuleke amehlo libone uma lingasahambi ngokwentando kaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu liyakuveza ukuthi uNkulunkulu uyazonda ukuphanga kanye nokubi. uNkulunkulu akahambisani nerobhari. Liyaphangwa ibandla likaNkulunkulu. Funeke likhiphe ngisho kokugcina, likhiphe imali noma lingenayo lingamane liyoyiboleka. uNkulunkulu uyayizonda irobhari. Isaiah 61 verse 8. Zinceku kaNkulunkulu ezidukisa ibandla lenkosi nizowuthola umvuzo walokho enikwenzayo. uNkulunkulu uyabona njengoba embula lo mbono, uyabona konke okwenziwayo kuzona izimvu zakhe, ukuthi niyibusa ngamandla alikhuni izimvu zikaNkulunkulu, njengokusho kombhalo encwadini kaHezekeli 34 verse 4. Bandla likaNkulunkulu, xwayani izisebenzi ezimbi, lisho njalo izwi likaNkulunkulu encwadini kaFilipi 3 verse 2. Xwayani bazalwane, hlolisisani ukuthi kuseyintando kaNkulunkulu yini indlela abanihola ngayo labo abaniholayo. Abanisusi yini endleleni ebekumele nihambe ngayo ukuze nifike ekhaya lesethembiso. Hlolisisani bazalwane, ningavumi ukuthunjwa, ningavumeli ukuchezukiswa. Funani uNkulunkulu, nimbuze uNkulunkulu, Nkosi, lona osiholayo usasihola ngokwentando yakho yini, noma sesifohloza esikhotheni njengoba inkosi ibingikhombisa ukuthi seliyachezukiswa ibandla, selihanjiswa ngendlela esesikhotheni enobungozi, lifunwa imali noma lingenazo imali. Xwayani bazalwane. Jesu Kristu inkosi. Amen.